Ubak Shanbok mensong Presiden Jongka Jongsha Social Cultural and Sports Club ila katno naga selaperte haka arpo tarik rempang arja raposau. Barka jinlai ontep ikamet basa akan long haka arpo lai tarik rempang arja raposau haulum jingtep balang Katolik Jongsha. Ubak Shanbok mensong ude uwe niki Presiden Banang Samla. Bar badon kasab baniala miki samla kamtam haki kam sports. Idon ika mensim besbun berikluit mensim. Bad ibadon ika sab noyalam barok ki beriu ki jusung tanah di kamtam ki player. Nomor inang bahaban keren kamtam ban hikai bakin long ki kanak samla ki ba berbura mika kam. Kenama ki ban kentiu ya kasab ke baki don. Iju ai mensim ki kanak samla hakapor ke baki du jing kerman. Kandiat dah kabayade baka kerdan bad kam ke jung i. Haus nem arja kat aradu arja kat san ilalong i secretary. Badai hak nega por baka Jongsha kelakiu nega third division syaka second division. Badi ora enam ladu aka third division haus nem arja kat san. Nang ta iladon bay haka club. Badai hadin ke lockdown. Ba ila shimti biang ika kam kerdan bahakli kumu presiden haus nem arja rapo ar ter tadadu kesngi ba iklatno. Haka jingalam jung i kumu presiden ka club ka biang ka bit kikam kijam kia syakmat. Walada ka club kampu syakatong. Barka jingklatno jung i kalalong ka jingdu nong ka bakrau ya ka Jongsha Sports and Cultural Club hi berukawai.